باب 5 فصل 6 درس 2 كمنهاج المسلم. خامسا جواب آداب النكاح كنيدي جدسال دين وسننه سنة جمودون دين ان جانغي فاريلاجي دين ko di nay wali yon SDB bendi do e kongol resinela mi resinima mi nani mi jabi mi weltori e tengeo joni de natande non joni neediji mun ni sunnaji mun awalan ka neediji mun ka sunnaji mun al khitba badugol khitbatun nikah bi mana du agol dewgal ويدعو أن يقول كن أنت بيأتا إن الحمد لله نستعينه ونستغفره في قتال ومصيب جلبه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ رفت وجانغ ديدو آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دون سورة آل عمران آية تمدري ديدي enen do to be dewle dabbiten aya hunjo den du'a ardi don kadi jangogol aya jete hikki don يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا دون آية أرى أنك سورة النساء هكذا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دون كدين آية capanɗe jiɗɗi e capanɗe jiɗɗe goo ka surat ahzab musidɓe julɓe enen accirtaɓe du'agol dewle ɗen ka jiwlirɗe ka ngeruji ka saluji e to ɗen yandi hunjoɗen oɗo khutbatu nikah tawa kala ko watteten ɗo yo Allah barke maɓɓe yo Allah waɗu ni tawa ko ɓaawo en adoyi o sunna ɗi konguɗi ɗo ɗi makoji nelaɗo ɗo e ɗe aji alqur'ana ɗo nayyi ka gotoɗa e ɗiɗiɗa لما روي سبق في الله أنه نلا عليه الصلاة والسلام قال ما إذا أراد أحدكم سبق الموضوع فعلام أن يخطب لحاجة دو أنت حاج خطبة من نكاح إمر ديوغالو أو غير ما كهنا ديوغالو سوف علامة خطبة فتك خطبة جمعة فتك خطبة إيدي فليقول يوي الحمد لله هاك حتى إن الحمد لله نستعين ونستغفر هاك حتى إلخ ثانيا الوليمة جسبل نيري بيرا nawigol molto jomba meɗen neldimo ɗon jombajo mami ɗo nelda jombajo haray mi waɗano girdi ko men tata pette ɗum wona sunna noon ko raɓɓindinare noon si tawi woni moyen ala si moyen no woodi waɗama ɗum towde nak haray ko guddan noon alhalima li qali sallallahu alaihi wasallam makone laaɗo ko ɓe makani li abdourahmane ibn auf lamma tazawaja tumande o jommuno tawino hiɓe andirimo moyen ɓe maki he awlim walaw bi shatin ƴeeɓe noddita jamma haysi ko dammi haysi ko dammi holli ko nagge ɓuri ko ɗum wayi make haysi ko dammi kono noon andite wowlanaɗo ɗum ɗon hari ko yaajiraɗo ko marɗo moyen mi mana nayen faw ɗum ɗo mo yaajiraka walima ko wiyete walima ta'amul ursh ko ñamete peera on wajibu no himo waɗɗi hoduru tawegol man du'ya ilay kala noddaɗo e muɗum haray no waɗɗimo simo mari feere yawgol tawde e ñamadu o e kawli sallah sallam man du'ya kala noddaɗo ila ursin faade e peera awna hayma ko nandita tawi ɗum sadaka simple kala jibu yonoto o yurakhasu no lerɗina fi adami wasegol hodori ha tawnugol e ñamete on tawegol e ñamete in kana biha silatike hino e makko lahawon beleɗe wono jeune musical no ton vendonneur no ton jimɓe noppi e ton e ko nandita tawi mo aw batel ma piji mairinteji ɗum wona sigol mariage waɗugol roboji taji no ɓorti e ko nandita tawi ɗum ɗum fof muɗum haray hino lerɗina runkugol tawegol few boygo tan o manda aw kala mo noddi ɗum isnani ɗiɗo noddima hende yiye dimanche wotere ɗo ida hollite peeraji ɗiɗi tati haray ko on noon tigui warrata na darugol maslaha embouteillation wona darugol kaw tañƴini ɓuuray welde addama ko yo ador awwaluhuma adiɗo e maɓɓe on nodduɓe alladi on adiɗo wajjaha da'wata fewtinɓe noddan ɗum e makko adiɗo mo posande on adiɗo mo hollutuɓe on haray ko yo adoyaade ɗon a watta yiili ɗon o iɗo alaha haray ko ɗum woni noddete kadi e ñaamete o alfuqara'u kal aghniyai wasuɓe ɓe noddete wona patron ɓe noddete no wona noddutugol patron ɓen tun fiiɓay ko ɓen ɗon addata faaboji ɓe fof kadi ɓe werne e nokku gotum haway so ɓe wernaka nokku gotum kono ɓe werle e berle goto
le gawi sallallahu alaihi wasallam sharru ta'am ko buri bonde nyamete fu ta'amul walima ko nyamete pera don andi ko fi honno nawa ciara mo harmi ko bayyum na o ha dawete mo man yati ha ben araybe mo ben hanu be argol jonne wa idu ilayha nodde e mudum man yaba ha ben salotobe argol ko du wadi wa man la yajibu kalamu notaki adawata noddan dum tawi o mara nganto ko salare tu faqad sallallahu alaihi wa rasulahu faman du yakala noddaɗo o tawi kanko soimun mo hoori a jaaba dawa ko yonoto noddando en sasimo faala tawi korka kanko sunna akala o ñaama o taƴa korka kan o ñaama in kana simo faala in kana silatike sowmo korka makko kan tatawu an kono ko naafila siko farilla ɗum ɗon yen andu haray taƴugol ala ɗon wani sasimo faala konti kadi o kontina korka kan da alahum o du'anoɓe o haraja o yalta kono koye ho yaw لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم سيقول مودون نودام فليجيب يونوت فإن كان صلاتك صائما مهوري فليصلي يودو أنا أي يدو يودو وإن كان صلاتك مفترا كو هنتي دو هورا نين فليطعم أي يونيام مثلا ni Abdullah kala mo noddi lando hande nde nyalande mi wonɗo mi nototo mi ñama kadi so tawi woni ko defa kon ko welatala miɗo ɓe ko wawi kon fay salisantata ɗum ɗum e kono ko simi noddama noon wiide salisanta sabon ɗum ilanu nikah hullutugol informa yanya ka julirɗe ka radioji fi on tigi no jombude no dagi ɓe duffin sabu piwgol jimbe hoyi noon naadi jimbeji marɗi ko sen ƴetta e ko weli ɗo duf koko wiyete kon dunduru andi dunduru no woduno ɓawɗo ɗum no lontoɗo hande ɓe sonnaɓe waɗata kore ni tum piya tappa wa rina in e gimi mubahin dagiɗi e lalande ɗum ɗon waɗete kono fayda ɗum wela wolude hande ayi si yimɓe ɓe wolanama ɗum ɗo ara ɓe ɓi ko ɓe dallinora ɓe nodda ko ɗum woni garan yero en garan lama en e ko nanditata e muɗum ayi li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo fadlu ma bayna al halali wal haram ɓural ko sendigiri kon hakkude ko dagi kon e ko harmi kon adduffu ko ɗi ko koyɗo dunduhoy piyete koy ko tawata mara hito welgo senƴa urka no hawri wasawtu e ɗiɗo hitoji andanɗa hoorema hara ko gimɗi dagiɗi sonnaɓe yima gimɗi dagiɗi rabian nayi ɓolɗum addu'a du'anagol lizawjayni resiniɓe ɓenɗiɗo le kawli abi hurairata radiallahu anhu inna nabiyan annabaji allah sallah sallam kana o laatike rafa al insana himo tolnayno himo du'antono himo weltinayno neɗɗo ida tazawaja so jombi sabu mako pol maɓɓe on ɗum ɓaala ɓe maka barakallahu laka wa baraka alayka wa jama baynakuma fil khayr yallah barke e ma waɗana barke e dowma o hawtindira barke hakkude mo onon jommidiri ɓen ɗiɗo hamisan an yadkhula biha nde o naatidata e makko e suudu fi shawwal e juldaɓe ko ɗum ɓuri tafede li kawli aishata radiallahu anha tazawwajani rasulullah sa sallam nelaɗo allah jombilam fi shawwal e juldandu wa bana bihi o yiidi en kadi fi shawwal e juldandu ɓaawo duuɓi tati feƴƴi fayyini sa en kala sonnaɓe ɓe rasulullah sa sallam kana laati ahza fa ayyu nisa'i ko hombo e sonnaɓe fa ayyu nisa'i rasulullah ko hombo e nelaɗo sonnaɓe nelaɗo ɓen sa sallam kana laati ahza hino ɓuri yeɗade indahu e jungo nelaɗo minni dilam min nene aicha no makayno ɗum wa kanat nene aicha laati tastahibu himo yiɗi wa kanat nene aicha laati tastahibu mo yiɗi ani yadkhula nde kanko nelaɗo o natata nisa'aha an yadkhula nde natete nisa'uha e sonnaɓe makko ɓen mi mana kanko nene aicha himo yiɗi nde sonnaɓe makko ɓen natete ko fanda sonnaɓe nawa sara himo jombide aligoy ko sonnaɓe siɓɓe makko julɗo ɓen ka dina islam himo yiɗi nde ɓe natidete e suudu fi shawwal e juldano kadi shukran laka ya rabbi shukran laka ya rabbi shukran laka ya rabbi ko min tun andi komi wi ɗo shukran feƴƴen komi jarni allah mi welti ɗon kon feƴƴen sadisan ida dakhala stayoni on tigi naati ala zawjihi ka ɓeygo makko akhada o jogo bi nasiyati ha juburu makko ndun bimana katinde wa qala wa maka allahumma ya allah innini as'aluka mi torikema min khayriha moƴƴire koni o sonnajo o khayri ma jabaltaha alayhi e kala moƴƴire ko puuɗuɗa e hoore o kala moƴƴire ko taguɗa fi o nokkugo ko noon ardi wa audubika molorima min sharriha bone o wa sharri e bone ma jabaltaha kala ko puuɗuɗa aduɗa alayhi e hoore nokkugo kala ko taguɗa fi o idi nde tawno ruwiya fillama anhu ɗum ɗo
ko ƴetta e makko kanko nelaɗo sallah sallam dalika ɗum ɗo on tigi waɗa ɗum ɗo ko adi nunnodirgol ko adi mbaldi ko adi ko woni wo on tigi eto ɗum ɗo waɗa adi ko woni wo si woni accama ha goɗɗum feƴƴi hakkude maɓɓe haray du'a en innali waɗata kono haray laawike ɗon kadi alhamdulillahi shukran laka ya rabbi saabi an jeɗɗa won ɗum yaqul o wiya inda iradatil jima'i tuma nde o faala rendugol e sonna makko tuma kala ɗum ɗo wona rendigu ara nuru ngu wona tati ko leer be leer so yiiday laabi sappo e nder ñallal ngal ma laabi temedere hara yiidande be a janggay o du'a ɗo ɗum ɗon gorko o janggay debbo on janggay ɗum haray kadi teddungal men en fota e jaɓu feƴƴude darso on ɗo musidɓe julɓe en hunjaaki ɗum ɗo naawigol ko imamuɓe du'otoɓe dewle ɗen tun ko en fof kala annduɗo ko jombuɗo ma ko jombaɗo ten feƴƴi en hunjaaki du'a o e hino mi naɓay mo ha mi timmina so mi yilto mi fira fi en faam bisimillahi allahumma jannibini cheytan wa jannibi cheytana ma razaqtana ko fof ni mettafi nokku goo allahumma jannibuna cheytana wa jannibi cheytana ma razaqtana ɓe mana allah woɗɗintin men iblisa woɗɗintina iblisa e konko wonɗa men arsukude ɗo ɓe mana ɓiɗɗo wonɗa men hokkorde ɗon sa nani vaccination international ko duwa jangeteɗo ɗo ɓa ɗum ɗo bobo on ñawda bobo on howa bobo on heeda bobo on vaccina bobo on mocca bobo on du'ana bobo on udditana compte bancaire ka banque adi o woodede taw adi o toɓɓede ka reedu nene makko ko ɗum woni ɗum on faami kala ko nanata ko goɗɗo waɗani ɓiɗɗo mum si tawi ɗo ratama haray ratama e nele ɗo kadi alhamdulillahi shukran laka ya rabbi e limaru wiya sabu ko filla anhu ko ƴettani laɗo sah sallam anono kanko kala o ma kayno man ɗala kala yiɗo ila ha hatti ɗon kala wulɗo ɗum ɗo ha hatti ɓe ma kayno fayin ƙuddira si hoddirama waynoma ɓiɗɗo heeɓi hakkude maɓɓe fi dalika e nder dirrindigu ɗon si hoddirama heɓagol ɗon waladu ɓiɗɗo nelaɗo make lan yadurra dalika alwalad on ɓiɗɗo ɗon wawatamo lorrude wawatamo hewtude wawatamo fitinde a cheytane abadan foma dare comprimé dare vaccination dare ɗaɗi dare keɓe bobo no ñawdira adi o jibinede haɗi faamin islam musidɓe julɓe saminan yakro ino añana li zawjayni resodirɓe ɓen ɗiɗo ifsa'u sakutugol mahjara kala ko feƴƴata bayna ma hakkude maɓɓe mina hadisi tima e nodde yewtireji rendigu ngu e honno inete weddoda yo ɓeygu ma ɗa tun ɓeygu mum ɗa tun ina heewi jaja ma kaari masinga ma kaari sinama on simin tumbodiri ko ni o fijirirtalan ko ni o ɓattortalan ko ni o warrirtalan sikka kañum ko wulugol fiino on debbo ɗon kadi convaincoro fiino o waɗira tawi hara hiɗa nadude bakkato hiɗa wirtude oya e kadi o hutike ma ka waali ɗon ɗon o anndi kala ko feƴƴindin ɗon sa weddude yewto kadi a fillitantomo ɗin ɗon tati fof muɗum naati ɗon a heɓi bakkatu a wirti ɓeygu ma oɗa on ɓeygu ma mo wonɗa wiide hiɗa convaincre kan kadi o hutike ma ko wano noon kadi gorele jofooje kadi si ɓe yiidi kamɓe gore ɓen kamɓe jatiguiɓe aye kala no fillano oya ko feƴƴindinta e ɓeygu muɗum ko wano noon sonnaɓɓen kadi woɓɓe goo kadi si weddodi e sina muɗum sifo ko feƴƴindinta e moodi mum ma si weddodi e pekkiraɓe mum ma ɗum goreɓe mum e ko nantata haramun no harmi on faami ka li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu makko ne laaɗo inna min sharri nas ande ko ɓuri bonde yimɓe ɓen fof inda allahi ka allah manzilatan pilasi yawmal qiyamati ñande dargal rajul ko gorko yufdi lelodowo ilal marati faaɓe e sonna mum wa tufdi ilayhi on sonnajo kadi leloda e makko mbimana ɓe renda thumma yanshuru sarrahuma refti sakete o gondoji maɓɓe ɗin foti ko gorko on sakete foti ko debbo on sakete ayi saabi sam jeega ɗum ɗum assurutu ko sartiji ɗin fi nikahi ka desal e kad tastaritu gomɗi hino sartina azawjatu ɓeygu ngun alaman khatabaha imo wawi sartinde e dow on gorko wonɗo mo ƴamude tan sartiji no selli mo ayyana tan toɗɗaɗi lisiwaji ha saabu jombegol makko bihi e jungo gorko fen kana si laatike ma tastarituhu konko kanko sonnajo o sartini mimma yudaimul aqda ko jeeya ɗum eko muncata koko jeeya ɗum eko tiiɗinta dewgal ngal e wurnata dewgal ngal wa yuɗawwihi tiiɗinal ngal haray sartiji ɗin jaɓete wa dalika ɗum misal tun wonɗen addude kan tastarita ko noon nde o sartinta an nafaqata dépense o lawnandemo hewre ko jombatalan ko liwanaylan dépense ɗe sa liɓantalan dépense en seeday on sartino dagi awil waka amarendigo e hoore ko jombata lan ko yiida e mbalɗi ɓe
na yi golla nyande wono ron ma no ngumi ma an hida Amerika ma hida Angola mi dana gine jettata dum abir basmalaha ma sendangol mo turuji din sendangol mo min e semiraabe men kala ko en sende fonna hakkunde amen in kana al-khatib silatike wonɗo ƴamude on da zawjati ukhra ko jomɓeygu go o da sartinanamo o sendanayi ɓe turuji ni e kala ko heɓoto ko o fu no dagi fada shartu oɗo sharti nafidatun ko gollitirteɗo yasil al aqdi sabu noon lasili finde dewgal ngal wala hajata ilay haaju ala faade e muɗum in kana silatike a shartu sarti on mimma yahillu ko jeeyaɗo e surtiɗo bil aqdi e fiɓugol dewgal ngal masalan kan tasari tawnode sonnaji on waɗata sarti allah yastami biha Allah yastamti'a biha o dafnita ko e makko aray ko hoore ko jombata lanko sarti en yiidata balɗe dey ma sarti en nunnondirta aray ɗin sartiji ɗon tagotako aw Allah tusliha lahu ma wonde o moƴƴinantama tama o ñamete makko o sharaba ma jaram makko no hoore kon Allah jombude kon mi defantama mi ƴogantama imma jarata immorde konko andanɗa hoore ma hino dogi hino woowa hino wowta al aada to aadaji yimɓe ɓen an takuma bihi zawjatu kala ko andanɗa hoore ma hino wowta ko aada wonde ɓeygu ngun danoto li zawji ha modi muɗum o daro o boygota ɗin ɗon o inna mi waɗantama ɗum sellata hada charte oɗo charte laarin ko bewrejo ni la yajibu waɗɗo kilo faw ɓi hunnugol ɗum tawi o innima nde yiiɗa jombude lankono ko garti a wuppantama wuppantama mi defantama yiidata balli ya ettomo ɓoy ɗum ko sarti merejo a ƴettata ɗum so wi oy ko be jombamo mo yiɗuma kono noon ko woni ɗum watta ko si a nunni a fanki dewgal ngal humama a wi a sali a hunnata ɗum a bakkat fus minnalma noon ya hunnu ko ya nunnu ko annduɗa a waɗata kono an kasi a nunnu ɗum daroyɗa yiɗa e ɗum ko fenade noon mi ƴettata ɗum ala bakkatu lenno sabu ndi aadi ɗon yaahi ko aadi puyndi noon puy ɗum no golle ɓoɓe ɗum no marsa mukhalifun ɗum ko lundi ɗum ilgaradi fanude nde mine ziwace jombide gongol biha e man in kana mo sikki jirɓe silatike a sartu sartu on harijan ko yaltuɗo few an da'irate dalika gayi e ngal yiltodiral ɗo kulli ngal fof hara de sartiji ɗin ko wonɗi ka yaasi masalan kan tastari tawanande sonnaji on sartinta alayhi e makko ziyarata qaribaha juuroyagol siɓɓe makko ɓe hoore ko jombata lankon sono kala mi hiwroyto famille an on aw allah yukhrijaha mande o yaltintamo min baladi haka leydi makko masala misal ma o inna hoore ko jombata lankon a yaltintala lagine bi mana anna kanko istrat o sartini shartan sarti lam yuhilla mo daginta haraman ko harami ma dama shartu wona daginowo ko harami walam yuharrim lam yuhillu o daginta haraman ko harmi lam yuharrim o harminta halalan ko dagi ay o gollitete inna hoore kon yajibu no waɗɗi alwafa'u laha hunnango no ɓiyindi adi tawi tun a ƴettindi a nunnuno si jombidilo hande no woodi worɓe boyi ɓe ɓeyguli muɗum no waɗande condition ji ɓawo jombama worɓe en firta pap huwa no woniri no woodi sonnaɓe ɓe kadi wonaɓe ƴettanede sartiji ahadiji ɓawo ɓe jombama firta fof awa dey ɗum no mari bakkatu ɗum ko firtugol aadi de illa koyna gotel hara ko yewtuɗen gonnade har ahadi ndin ko ahadi o ñaare ndin ɗon firtete wa illa si wona ɗum konko yo hunnu ndin ahadi wa illa si wona ɗum laha haray debbo no mari alhaqqu droit timmuɗo ka islam fi tassini kay ha bonnugol dewgal o yak partitande na moƴƴa inchallah suma faala so wi ɓa a hunnali na moƴƴa haray dewgal ngal bonay islam sende ɓe joƴƴinamo edda on andi no woodi buyja ka dewle bonɗe tata wari debbo no haɓɓitino jokkamo no dowlamo no force mo ɗo wonde ko ɗon o mayata taale mo mari ko gattortagol hoore makko yigal ngal gandal on wa dalka ɗule kawli sallah sallam ko sabu mako ne laaɗo he a haɓɓu shurut ko ɓuri handude e sarteji ɗin fab ami waffande ɗe hunnete bi e muɗum mastahalaltum bihi furuj ko ɗin sartiji waɗuɗi sabu ha dagin ɗon farjuji sonnaɓe haray on sarti ko hunneteɗo on no ɓuri sartiji ɗin fab handude e hunnede ɓayɗa andi sa nunnano ɗum ɗon on a jombatamo yiɗon balde kama yahrumu no harmiri alal mar'ati ɗo sonnajo on tastari sande o sartinta kadi li zawji ha modi makko birrajuli li ziwaji ha e jombegol makko ngol birrajuli e gorko on an yutallika
kama yahrumu wano harmiri alal marati so e dow sonnajo an tastarita nde o sartinta li ziwaja fi jombegol makko o sartinana bir rajuli gorko on wonde an yutallika imrata o accita e ɓeygu makko hewre ko jommata alanko a accita e ɓeygu ma arano on ma ɓeygu ma ɗimmo ma accita ɓe fof maɓɓe ɗum ɗon no harmi li kawli sallallahu alaihi wasallam la yahillu dagatako antun ka nde jombete imratun sonnajo bi talaqi ukhra hara ko sabu sirtugol e goɗɗo go'o hare no sellata rawa ahmadu fil masnadi walam ara yi'a kaman allahu ellimɗo hadis o walima rawa e sabu ko filli al-bukhari imam bukhari wa muslim min anna wonde kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam naha o haɗi an tastarita mar'atu nde sonnajo waɗata sharti fi jombegol makko talaqa ukhtiha sertegol sina makko haray ɗum ɗon ko hunde harmude ɗum ɗon ko hunde haɗande musidɓe julɓe haray nde tawno en heeɓi ɗo kadi 5 minutes haray waɗay ɗo kadi pause to ɗen rewtoɗen darsude on kadi musidɓe julɓe ha faamen ɗum ɗon kadi si feƴƴen yo allah on faami islam on haray ɗo ɗi darsuji ɗo ɗiɗo iɗon andi ko ɗi gollirten ni ñande ñande ɓayiɗen jombi ene worɓe ɓen sonnaɓe men ɓen kadi no jomba si tawi en faamali ɗi darsuji ɗo ka nder suudu gorko on faama ɗi debbo on faama ɗi ila ka jombidirgol ha ka wurindirgol haray ko ɗum addata ñaawoje ɗen e sonjaji ɗin e taƴodirgol ngol ka nder suudu de sa ko ɗum addata divorce on mbimana cerle ɗen hakkundeji worɓe ɓen e rewɓe ɓen haray no fawi e rewtagol ɗiɗo darsuji moƴƴa ha faama ɗi gollitira ɗi kala ko tata on faamal nder ton hiɗon humpa laaɓa naali on moƴƴa ko jangi kon jangaki nanaki haray juhina no delange ɗi numéro ji téléphone ji ɗon ɓeyday on laɓɓinande ko tata ko miɗo wawi laɓɓinde komi wawata ko mi daroto kadi ha mi heɓa ko laɓɓinana en 628 60 53 09 657 60 53 09 631 60 53 09 601 60 53 09